hayi ngivele ngiyafa nje into ephelayo hayi ngeke amaqhaza ngangenza nje uyakudota ngithi check-a yonke-ke into ngiyazazi umuntu otheka kodwa asi-check-e mdlavuza asi-check-e shukela asi-check-e yonke into uyama-result umuntu uclean kodwa kuno-poison osegazini ngenhlanhla ubungangidamejanga lutho indlela-ke yayilula ngoba kusho ukuthi wawujulile wokuthi bengihlinze ngenxa yokuthi mina ama-operation mina ayi-2 ngathi mina ngeke ngikwazi ukuvumela enye i-operation ngokuklina ngendlela enye-ke so ngaklina-ke ngabona ukuthi ngiyabambeka ngavele ngawuhlala ekhaya yabona abaphothi mhlawumbe fica okugula ayikho into edlula ekhaya yanekhaya mina ngathi saliyo ngithatha ngisengima ngahamba ngayikhaya nganeswa ngadla iparish kwangcono njengamanje ngibuyile egemini uzokhumbula Mgibe ukuthi mina kumatshwelele ngiperforme ngigqoka izinto zamasulumane hayi ngoba ngangithanda Mgibe isimo sami sasibheda lapha umlomo kwangathi uzowa mfethu konke olimi ngaqalathi amalondana so laphana abantu bancoma iperformance ngiyasho uThoda Jesu baye bangibona mina Mgibe ngiperforma ngagidi ngoba mina stage ngiyayibambela lapha ngavele ngayemva Babi ngaba semlonyeni cha laphana ngangaphephomi ngoba ngiqhoma impilo yami yayinqaba laphana even abashuthayo ngabadoda ngabatshela bafowethu angikho right ngicela nje ningixolela bangihlonipha futhi kodwa ke guys ngi-right manje ukuthi ngiyazi khona abantu bebazi angikho right ngi-right manje ngibuyile egemini ngiyabonga futhi uNkulunkulu ngokudalwa into engizoyisho bafowethu thina sinemoya emihle sithanda abantu Mana abantu usiswami uyamothozana uyathinta kancane lutho ngane yakwethu mina ngiphuzela amanzi lo ngaza lo baba nomama and Mgibe angiphume endlini lento evele ngilimaza lento ibhlungu ngoba ugcina usunuka abantu abaseduze ngase ngithi uNkulunkulu ngoba ukholo ngiyalwazi angifuni ukudlinzela izingane zabantu ngoba kuyoba yicala angudlulisi yabakhona izinto Mgibe empilweni ongayiceli nezinto ongayifisi kodwa futhi engamfanele omunye umuntu okumele mayifike uzamukele zibhlungu zinjalo kuze impilo iqhubeke ukumukela ukuthi kwenzekile kodwa ngizoqhubeka ngiphile ngoba ngabe namanje ngisabheka ngabe ngizonda izingane engigida nazo ngabe ngizonda wonke umuntu around mina because ngifuna ukwazi ukuthi ubani owenze lento uyabo so empilweni mfethu ezinye izinto zamukele kuze uye phambili abantu abaningi Mgibe ubabona benolaka ngisho udlala bevuka ngolaka abapholile bahamba namaqhubu yes yo sisiwami ngeke mina ngibonga ukuthi une closure usugulile wasinda une closure futhi awusoli umuntu kawunokumuntu impilo esithi asiyiphile icishe ifane nami nginjalo nje angiphumi kuye mall nje ngitohweni kuphela or ngisekhaya so mangayithiwa ngahlelwa isimo esinjengaleso ngisuthi nginganuka yena umama la endlini ngempela ngazi yayibona ke mfethu uthola ukuthi umsulwa uthola futhi into endala ngoba nami kwashiwo wathi unesikhathi kanti bilokhu ngidli lento ngayibhala la ngaze ngabuza bathi hawu nelumbu ngisho ukuthi kunento lokhu ingiceceza ngiyayizwa yabona bafoma ngibamba ngizojuluka ingidonse mfethu ingidonse bangeke ngafaka ukudla bengingasali hayi kodwa nje bafowethu impilo impilo ifuna siphule madoda uthi uyingane kodwa ukwazi ukuthi mhla ngificana nezimo enginje ngizokwenza njani ngani kamama ngoba abantu abaningi basejele Mgibe bagcina ngokucabanga bathatha izinqumo before cabanga abantu abaningi ungababuza ukuthi baboshelwe uzokutshela ukuthi kwenzeka ukuthi ngahamba ngawubulala kanti bikhona indlela obungenza ngayo siswami hayi fana nezinsizwa nje Mgibe njengamanje yabona ngithenda kanjani insizwa kunomuntu njengamanje Mgibe othi mina ngizombulala uma wenza ngentrendisi ungayenzi lento ngoba uzolimaza impilo yakho guys i-trend i-2 days iyadlula ku-trend enye yes let it go mfethu thani it's fine kwenzekile ukuyeke so nje majitha ngoba inini isikhathi esiningi eninokuboshwa abantu ukuthi bamsulwa aninalo i-office Mgibe lanikhala khona ngenkinga zenu aninalo ilungelo uma kufika izinto noma kuthiwa ufetshela umuntu wesifazane mudedele ahambe baningi abantu besifazane ngoba kungenzeka Mgibe umbamba lo muntu sedinwe isidalwa sakho ngoba asifuni ukuphakela umuntu ongcolile noma ngiyangizwa nemumva wensini kunezinto ezenzeka emhlabeni thina singayiboni bese kuthi abantu abasiphethe belwe ngoba
enganiphakela nina Mgibe umakoti ephumi nofemba kodwa noma ifike ebusungu ezikudla ukudla bepheko yena njengoba kwakuthiwa emakhaya sishiyeni ukudla emabhodeni kwakwaziyo ukuthi kuzovakasha abanikazi bekhaya bazokufica kunuka ngoba lo mfazi uyaphinga bese beyamkhipha wena uyambulala uyagwetsha u20 years engabuye umuntu osifazane ngeke umshintshe umuntu ongenasimilo kanjalo nani bantu besifazane musuku umshisa musuku bulala ifoni musuku ihlanyisa let it go anijabule ngoba nikwazi ukuyikhetha nifuna ukuphoqa izinto abantu abanganithandi ebanenza izinkwa zokubamba umphefumulo nifuna ukubenza i-threat kanti labantu baplana impilo nabanye abantu